Marisha Kalaway. Spring start kawai ka video jong iwe ni kiru rumba iba duna ya kikchat kicungi bat ngila ban yu batang ban yaj imla namar ba iha ban par len ba da kikti man pendon kam ban yaj ban ye te hang ni hakani ka video kat kum ka ba ngila ban yu ba kiwe ki parok la ya post sapo kirunsan sosial media chuki ba ki thu ba ide irumba shnong na po thai ru hoi ba ha pa po ka hima melim te kat kum kani ka video ka bangla ban yu ba ini de sha khasi ndre yu romba khasi ndre kata nakalian ka jonga ngaskan ban pan map epi bangam la bat pen sisha nama kani ka video ka bangayo na po ki YouTube channel jong ki we ki parlok ki katu kan ni dali YouTube channel ki bla subscribe stat nang ba jong kani ka video te nakalian ka jonga ngaskan ban pan map hang ni bat ya kinung pe bat kum juru ya ini ba la da yu bat yu snow ya ni ka jingkran ka jonga tinang kalian kajungan ku abanai men sim ya ini ba sim lada pide jisha ita inong yalam sinong lani wala da pinde ya kata ngamla batip namar ngam yo banyak keren bat ban ngam yo ban ya pun lani banyak keren bat pi tinang kalian kajungan bat ngadon hangni ban ai men sim na ka beta kajumpi bato blay dot ringkat bat pi bat hoi porlok bun ngange babun kinong komen kinsa komen yang taka bagiong banga kuat ban kamai spa lani banga chusim na ki beki channel tinga sumpan pan map na pi ngaku mo breu ringam siam la le kam siam la mut kunta ring aku apan subscribe stat bat leng ba ka chisno be chunga hapo kam sim tinga ku apan ai ki kintin kerku kerdo ya ini iri urang ba idang la ban le ba bat ban syakri kham ba bat kum juru na punta kayin kasem ka jungi bau blay undon rengkat bat kayin kasem ka jungi bau blay un yalam ni bau blay ai kam na ko ka kya ya bat kum juru ya pi kinok pe papin yang kum breu ngadon sibun kicing bakla bat nakalian ka junga ngasuban pan map ya pi bat kum juru ya gitu ki parlok ki bala post ya kani ka video hendrai ki sim na po YouTube channel ka jongpi te subha pan map inga namar ngayo bang aku aban keren nang ba jong kani ka video ba na aku aban keren ban ain sim ya di urang ba titang uta parlok ki sibun tengang ngi lar sutu ya ka ba keren ki sibun ya pi parok usik pada video